puki afio anga eki na mo tonga mo lo la tapu ya moia sea mo taloni o tapu. Amen. Hallelujah. Ku sea mo taloni e tau Konifelenisi e wanoa wanima. E tau koni. E moia e ko whakatapu ki he tangata eki Palestini, Heneri. E whakatapu ki he whaifekau me I Puspeini. I whau manoa. E whakatapu ki he whaifekau merikoane. Pitiesi whakuru. E whakatapu ki he whaifekau me Nusila, sioi wharekaonu. E whakatapu ki a whaifekau e peri, tupuafi. E whakatapu ki a whaifekau siu, tapai malu. E whakatapu ki he tangata eki e lotu. Koe whine eki e lotu I e whiawhi koe ni. Ka e umātau longai whanau I ufu. O tau kau ngākau I e whiawhi koe ni. Ka tu me mua ke ufa whawhonga I atu. A e whaifekau e peri. Ia mo whaifekau siu. E mau taritari loto whiawhia ki mo tolu. I e uafa o sisu kalaisi I e whiawhi koe ni. Ia e o whiawahu. Ia koe tāpua ke Konifelenisi o no whaawa I he whiawhi koe ni. O ku mahu inga o pito ke tau tokanga. Ki he rea mai ai wholofola e o tuanga te tau tole ngai kuonga whaosi koe ni. Mahu inga o pito ke tau tokanga ki ai. O ta hoa mai ke konga ko taritari loto whiawhia. Agi mau tolu. Ue wakai mai I he ope. I he whiawhi koe ni o mau taritari loto whiawhia ki mau tolu. A koe ukai ke aua te whakatapua I he loto whare koe ni. Ko whatapu atu ka ting mautou I e whiawhi koe ni. Pere ku taritari loto whiawhia e asiasi pia mei Puspeini I whau manoa pia mone kaiga lotu. Hiki hako ni maki o runga. E whake paspas pere mautou I whiawhi koe ni. Pere ku taritari loto whiawhia e whaifekau pia mei merikoane. Diesi whaokula mo ne kaiga lotu tau kau ngakau I whiawhi koe ni. Hiki hako ni maki o runga ka paspas. E ku taritari loto whiawhia e toko taha kotoa peu tau kau ngakau hen. Ako ka ke awat ki ai e ai taritari whiawhia ko whakau atu I he wafa sisu kalaisi I whiawhi koe ni. O ngā wenga o pito I kaiga lotu ki tau whatoa ngangai. Ko tāpua ki ai otua. O ku fou mai he kamataanga o wak e tono I ku ana. Hake ko tau Kaveinga o ku asi mai a te tau tolo e Kaveinga ko ia sio whakamamau. Ki mo he pia I a tāpua ki. Toi ki unu atu he loto. Toi au pia I a tāpua ki moi. Whakamanu I he tau koa whaosi ko ni. Toi a e kaiga lotu. O ko whamu ke tuange hono whangaki ki rea haki o runga. Te whai e lotu whanapui I tau ngawe anga I whiawhi koe ni. He wawe ke he taha, he tolu. Ta ui kotoa pe ke he wafa sisu ko tolu. Ta mu lotu kotoa. Ta taha lotu. Ta waki e tau poloka ama. Whaama e tau Konifelenisi e tau koe ni. Tala kia te ia. I tau ngā kau mo tau tolu e whanonga tau whai. I he Konifelenisi tāpua ke tau whau ai. Taha, ua, tolu. Sisu. E o tuang mau whamalo lahi ake a Fiona. Toi ala mai pe eki ka teki mau tolu rea mai aki. Ho wholofola ka teki mau tolu e whiawhi koe ni e kamataanga. Tuku e tau wheo he kamataanga e mau Konifelenisi e whiawhi koe ni o au ke ono ngataanga. Omi e tāpuaki. Omi e ngahi whakamanu ia ka teki mau tolu eki. Tuku ke rea mai ho wholofola ka teki mau tolu. Tuku mua ke rea ia teki mau tolu he mau Konifelenisi eki. Ngau ki mau tolu ke mau tau pia mo finangalo eki. He koe huafa maolunga I a Fiona. Koe uafa pe koe mau sio atu ki ai o tua. Malo eke ofa I a Fiona eki. O kuke kei lang I a tō taha pe I o uafa eki. Toi ala mai pe eki he teki mau tolu eki.
Mau toi unu mai ko loto nga eki. O kui ai e tapuaki mo e whamanu ia. O kui ai e whamanu ia me afiona. O kai ke hanunga taanga eki. Hallelujah, Jesus. Koe maulotu ia eki. Tape kina ho kakai e whiawhi koe ni. Haine u maulonu ku e malu e whare koe ni eki. E tape kina ki mautolu eki. Toi rea mai pe eki ka te mautolu ko hea mea te mau whai he ngai kuonga koe ni eki. Tā ke kina ki mautolu eki. Pani ki mautolu. Pia mua polo kalama e whiawhi koe ni o tua. Rea mai wholawholaka te ki mautolu. Koe ia e eki u mau hau ke te koe e o tua. Mau hau o tuu. I o loto londo ngā pe aku lave maa whana mai. A ho o tapuaki. Lave maa whana mai ho kere si ka te ki mautolu eki. Pia uke toi rea mai ka te ki mautolu e whiawhi koe ni. Tuke eki ke tā ke kina ki mautolu e whiawhi koe ni. Ai whola te mau whanongoa. Koe hape mea te mau whai e aha koe ni. Tuku peke langlangi ia toko tape ho ua wha eki. He koe hua whalahi e a Fiona. Koe hua whakoe oku ke siofi ki mautolu he ngai kuonga whaosi koe ni. Ai mea lerei ke mau whai ki a Fiona. Pako ia eike koe maulotu e eki tā ke kina ki mautolu he polo kalama koe ni. Mo mua he mea kotoa pe eki te mau whai he hua whao sisu kalaisi. Amen, amen, amen. Hallelujah. Whakaukau loto ki he eiki. Taimene ke tau whakahiki ai o tau huawha. Konga mahu ingan ka te koe ka inga loto e a koe ni. Mahu inga o pito ke tau sio whamamau. Ki he pare uku teu mahe eiki ma te tau tolu. Pia mei mua. Koe ia e o tua lahi. Koe o tua pe ia o ku tau sio ki ai. Koe ke toi o tua ai he kuonga koe ni. Koe ke toi atahaia tene toi hanga o lakasi ai o tua mo ui o tau ki ai. Koe ia e ka inga loto. Whakataa kia te ia. Tuange ke he timi USCP ke nau omi. Anga hiva ka te ki tau tolu. Hiki honi maa pe ke rea kia te ia whakawhitai. Koe wafalahi o sisu tau hau ki ai. Hallelujah. Malo eke ofa e a Fiona eke. Tāgo eke ke ma whamalo at ki a Fiona. Oku mahulu lahi. Oku ke mahulu lahi au pito. Hallelujah. Malo eke. Hallelujah. Jesus. Glory. Hallelujah. Malo mua eke ofa e a Fiona. Lave monua e mau. Mo ui e ngahi kuonga whaosi koe ni eke. Hallelujah. Malo eke. Ma wha malo lahi at ke a Fiona eke. Glory. Hallelujah. Malo eke. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Malo eki. Hallelujah. Hallelujah. Malo eki. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Glory, hallelujah.
mafana mai ho ai ea eki. Ho tata a. Mafana ho mauloto eki. Ka ngone ea mutapo he mau ki fonua. O mau mafana behe penuke. Hoia eu tua mafama alola hia kia fiona. He mea ku ke whai ke mau tolu i raha kuonga wha osi koe ni. Ku ke hanga o hino aki ki mau tolu. Ai le rei ke moe tāpu aki e mau nofu ki holo wata hatu. Eki mau whamalo aki eki i he whiawhi koe ni. Ngā koro to rea mai ka tiki mau tolu eki he whiawhi koe ni. Eki, ko polo ka hamai ni eki. Hanga mo tataki ki mau tolu eki. Lea mai aki ho wholofola eki. Ke walo ki ai e mau oi ke mau iwa me au tong ke mau whai. He ku wangi au pito. Eki tō whoki mai. Mau aki mau tolu eki. Eki mau kore whamori mori atu. Ka wau nā puhanga i tono loe mau mo oi. Hanga mo whamori mori angi ki mau tolu eki. Tōno aki tau tākau a mea mo koe eki. He wholo kalama koe ni eki ne osi. Hanga mo au tāke kina ki mau tolu e me au. Tōtonga ke mau whou ai eki. Tōku ke rea mālohi mai o wholofola. Ka mea ke mau whou ai. Hai ngahi hiwa mo ngahi rea. Eki o mau roto atu o tāpua ki. O tāpua ki angi ki mau tolu. E wafa o sisu klaise. O rao o mau whao o koe. Amen. Kore peke e mo whapapa e tō taka ke mo. Mea i whukilau mo whama. Tau au mai ani ki he konga no tolu e tau whiri anga. I e whiawhi koe ni. Pea o kore whamori mori ratu pera di mo tolu. O ko whiwhia mao pe ke tau turi pe tau tai ni. O ko whiwhia mao pe ke tau wholo pe tai ni. O ko te tau kamata pe mei niua. Te tau whou mai ai pe i wawa o pe ake i eoa. Tau behe mai ai pe ki loto sene. Pea ko oku ai e hiwa e ua. Lea taha. Ai pochi ase. Pea te tau kamata pe mei. Te tau kamata pe mei niua. Pea mei Brisbane. Pea Mafao Manoa pea mone kai malotu. Mana o hiwa. Pea mana o lea. Te tau toki hoko mai ai pe. Mana tui te tau whou mai pe tau tahi. Pe mai e tau wawa. Tau whaosi mai pe ki he kau tau uta. Ki loto sene. Pea goi ai koe Konifelenisi tāpu aki tau whou ai kai malotu e au koe ni. Oku tāpu aki au pito. Hangeko Kaveinga. E tau Konifelenisi e wike koe ni. O talama ia ia FILIBAI la tolu vesi ta tolu. E kaiga o ku ikai te behe kuou lawai. Ka ko eli pe taha. O ko faka-galo ki ngahi me ko to pe ki mu. Tau ke kapa tu ki ngahi me. Amen. Ahau ne kai ngalo tu ko e ifo ngane tau. Pea o ko ngawe ko ke FILIBAI mo te ngolo he ngai mo e kristiane ngai au. Ia ko ka kai lotu ia na to foki na to le lotu. Ka go whakaloto na hiki ki nau tolu e kai ngaloto e ngahi aha koe ni. Si o whamama. He koe lere o tau lere. O tau lere peke au he ngata anga. Kai koe mai o anga. O kai koe kamata anga. Ka tau ngata ai. O sile koti pe ia e mātiu. Ko ia e kātaki ho haku ki ngata anga. Ko ia pe mo ui. Hallelujah. Ka koe tāpuaki a pito e Konifelenisi koe ni ke tau tolu e kai ngalot. Fuwhe mao pe ho tokanga. Ai lea mai a wholofola e o tuanga te tau tolu. Ka koe ai o ku te mai e ai potiasi o Brisbane a Mafao. Moe nau hiwa. Pa tau toki hoko i whai pe ke a piti moe nau hiwa. Toki whaosi mai e kau tau uta. Ki loto sene. E mau toki whaosi osi atu e mau tolu. Ai tāpu aki goia o whakarea ki e whiawhi koe ni. Ka goia e kai ngalotu e ngai aha koe ni.
mau inga pila ki tau toka ngau pito ki he. Lea mai ai whikau ke te tau tau e ngai aho i me. Te tau tau ki unu atu e loloto. O pia e tāpu ati. Hoi a e o whawhi i atu. Whi maa pe ke tau tau ki i. Mawe pe ku ngā koe tau tuli pe tau tai mi. E toi ai e mau inga pito ki tau whanau ke wholwhola e o tua. Amen. Muka mondiua kalau motua ko ova indu kwa lofa maputa ke eki ko bang hiba mokata os ma ke nder ma hiba ma to e ua kana ma pe ma to ma ku apong pogi mo sapate ya ka ke to ma e ku pensio aku fa manatu ke wa ke ta e manatu ma hiba ko ya i ko poni ko fie pe au ke ma hiba mo ha ke ta hiba ka pe hiba te ta hiba mo ha ta ni ha sia hasta vivo peti ko hiba bene kau ke mana tu he tai ni kabona ai ke solo soprano te hiba ta ta pe awia o kata sempre ni mano sa ni dai ka ko ke he ke mau hiba Brisbane moha kata hiba mola be mai he kwa ni sa mai ta tai moha wai ni e hiba Laumalie e tina ba ku la ko sio be mai ke ha o mai ke hiba o tu mai o io ka ni wai io sai ai just gonna see sai mu tan ko ha na to hiba ka ha hiba be ka ka ja tai ni mi ko hiba be mai o mo no ia ke ta ba e mo sisu Amen. It is glory just to walk with Jesus. Amen. Always guaranteed our destination. Amen. People there, hallelujah. Kavela pe mo kilo to ke mau hiba behe. Ko ke ilo hiba mai ki tau ka gaahi. Amen. Iti elava ta mai mau ki hiba. It is glory just to walk with thee. Naki don't start, please play my song. It is glory just to walk with thee. He will guide my steps right through the valley and over the heights. It is glory just to walk with thee. It is glory, hallelujah. Glory just to walk with thee.
Hallelujah. Amen. Kita tahu apa mas. Kami itu pergi mau klasi. Eki aku hidup kan fai. Kami gaahi eki. Amen. Amen. Wanga hei kau ni on the spot. Ihe dia fai ki lea. Amen. Kau ki lea kau ya dai. Hang hang pe ko hiva ko a uritana fai ni ke fa te lea ai. Ko tu ko on ko funga ipe ai fa tongia na o mai. Ko vela ke ki. Ka fa no ngata la hei ta ki ane nai. O fai malanga, e tu fai malanga nai ko ke ko am ke malanga. Ko lea pe fa funga ya tu e ka nga tu e ke na o osmai lo ki. Ka ka ma ko po ki fai mau hiva. Ya atu e talmonu. Ki Konifelenisi ta wa ta amanak le re hawo do ta hawo do be ta lo amanak le wa se ne fai bien fa fo do ta lo to ma I he weekend ko ni ang he do ta weekend ki ta do ko po be ba ko le ko monu ia tu ke ho ko ta po ki ai weekend ma binga ko ni ba ta do o fa la he to fu ngai fe ka ba mo se as ko ye nei free spain ba ta un weekend ko ni ke ho ko weekend ta po ki o fa la he tu Fakaului Laumalie ki esi mo pochiasi Melbourne ki na ufai hi o mo le amata kanto lu fia fi ko kai galot mau inga me ki tau tokana o pito we ki ta po aki ni ki tau tolu le amai ai ki ki tau tolu amen. Mafao Atu ko hiwa ta. Mam tali ni ai to ku ma ko ko fa ma ma ba ma ko ki ai ma ko I skip ma.
Lele ya siova. Amen. Ange ko sia tau ko kamata ki mo. Hallelujah. Amen. Fa fena ke. Amen. Ko poto ki ai Laumalie e tua. Ya ko mo I fa Pentecosti pe na fa nau I pe ya. Amen. Ko mo I ta tua ki mo le taha fi tu go ki ai Laumalie. Yes. Hallelujah. Mo I fa Pentecosti a ki ai lo tonga ai. Come on. A fe tu pe o ki ai. A to taha Pentecosti. O ki ai fi. Au ta pa ki lo tonga o tua mo lo fi. Amen. Lo tonga te mai a e peri mo ene nau hiwa mo nau fuilea ta o ku lahi kau pore I mai ke ai pe fo hiwa taha mo lea taha ka e whakaosi ke sāpate tā toko a ke sāpate ya hoi ai e tau whaonga mo peni ki he Sasi o peri dia mo ne kau ba. O ngau bai. Wai. Amen. Bono. Fer kau lo mai fa nau. Ko ka viva po ni ko ka kita. Hallelujah. O fait foi. Sabiu? Maria. Oh, mai me ha pai me que covi. Hallelujah. Esto con la que mi mamá al venir que te oía. Cosa, y decía, bene. Ma fai per chi va taha. O tu papà che mo fa no le reti le ai va e va malanga mo mua che te coi per mo. E vede che va che fora o tua. I che si affico in mi. Amen.
hiva kaya ko amana kere ke o tua ko taraloto e heasia na Mafao hiva me fai e ki ta wahi mo o fo ma ro ai ke o tua ma fa ko ma ko le ta mo ui o sia ya ko e ke ki vai no pe ke mai ili ta mata o tua na le fai mai mo ui o tu i ka pa ke taraloto atu e to la ni ka fo mai mo ko ya ka fo ka ta ka o tua ma fi ko ma ko le fa mo ui ya na mo ke ki le ya fi ta hi ba wa ko to ko ta mo wa ko fa fi ya o ma tua ko are ki o sia ka mo le o sia na fa fi ya o ke ba ke si e to yo ko si e de ya ina tare ni ti pe o ke hi ba he bisiriana na ta ko ma ta o bisiriana a ba go ma tua foi ta o to lu a ko ya o evangelio ta ka ka to bisiriana o se ta o to lu ko fo ko ho ma mo tu foi meta tauke. Aleluia. E dai quando fa fé com uma tua que o barco de Yaf que por galama com ni. O uma ko a lua na que tá lá o algo que tá uma que. O se não tá lá o tá uma coia. Amen. Amen. Ao fa fé tá e tá com a rua na faia fa lui. E para não é filho tu. O profecia para estar e a honi, colois. Amen. E mala na filho muito com ni. Le ha to vai ter a coau foi to tá coia. Amen. Ara ke vita ho ka wa me na le fa fe ka pelo tu mu a mai ko lau ya ke to ta malanga tu o ko si o ka te ko ta na le fa fe ya o pe mai to ta ko le ke o ei ona ko le ko na ma ko na ba ke ko la mari o si o va o ko ni afio i ko pe a mo ka ke fa ma lo o fa mo i ko le mo amen se so e ki na ha ba na mo e te a ka na le si ra ta hi wa Então aí é bom matar a boa e até da parte uma quando tá perguntando se falar teia eu vai que está parte contando não foi presidente a ali o tamanho Laumalie não foi tamanho ali o rei como o ipo vai que no arofa com quanto povo vai polo para boa para botar aqui que para lá vai que a ali e já ia arrumar vai tocar no coi vai lá vai Aleluia! Vai ver sonoma. Kuka kota ku ko foki mai wa fa mo fulu uri mau he na we ki vai ni ko ta ka sa vai ni na mo ka mata ka mo ko ino le siu ka mo ta mo wa no fa le hi ma tai mi fa ka ke no pa lo fa ko pa hi vai ko fa ma lo ma ko me ma we ko na ka mata i pa ta na ta amen ya mate mo sia si ko ko ka ta fe al ki no muka ui mau ke mau ki no muka o vai que me fa he o tua dai na palo dai ki no muka lo le ri fa how to fe filo ri fa na no fo a pita ma vai que fe mo va fa que ko se no fa ko ni pa pe ko fi ki am siasi o spuria he ma foi maluma e fia fi ko ya ko to atu ki kato ki tamo ki pa ki fa la sia ina ala to ko pe he fia fi ko ya o ata ke fara lo tu mo ya kwa o fa ma fata amen o ka fufuru be ya no vai fufuru wa fama pe ko ko ato e fara ko ha ya matami o to ko ya se tu pe to me kita pe ta fo hiva he kai te tu no o palo mesi ke la ke ya hallelujah amen amen dai na ku hiva ina te fara ko la hiva amen para ko he dia ko ta ma dio hallelujah hallelujah toma kai sa spana da misión la no Wike beta hata mai e fefau ai ko te da ia fa lo fu a lo ma ya ho si al final ta mai te al fo ko ta fo ke wike ha e go we no leo na ke te ta ya ke no fo api ko ni al pa no fexas amen ha fa ke no fo api ta mai fe ve no mu ko ta fo no fa karata ta mai o ta ta tu pu mo tu va ba ko ta no fo mo o ai ka to al ki mo tu ba mai fa na o ya ko o ta ko u ma ru ma we tu ma au ki ai wa no wa fa ma to fo ki be ai ma na ta ba ru fa mai ki ma lo o ta lo no pe sias e o ia o tu ana fa ke ma ha ki stay wa no ma ba ki stay ni al pe fe na de mo ui ha wa de ba ri ka toria ma no ki mo tu ki ko se paton
Foki mai ai ma hato mai ai ki sereni. Wanoa wa taha na mohe Mafao Atu. Hallelujah. Kolona na mohe Mafao Atu. Tai po na tuka he Mafao ni ave hui ha ka taini. Mo more mo ui me atia. O taloko I ausia. Pale to la no pe roi. O tangata na ni ausia. Na ave ko foi to fa na tu helo ke puha mate. Wike ua. Mahina ua wike ua. E mo ela puha mate. O se mai na ua wike ua fai ho ma fai to o. Tara mai pe ko fai to. Foi milita te au. O tu ko to. Ai foi te ula hamia ko fa makala ni to ta si ai na ka mata no aba ko fa ba ki na sinau ye te au. Tai na mo u ye na mo mai ye te au. A me ko to pe na fa ye ki ke mo u. Tai ko na ba fa ye fai to o. Foi to ko ka muri ko au pe to na ti ka fa tu. Tara mai si ai na ki ba ko manu ia. Ko maha pe milita te au sino o te ki ho ulu. To hame to ta sebi fu au miliki ko. O stu e ma fu ya mo mea. Kana ke mo ui wa ta mai. O me na mo ui ai. E no mai le ba ka te au he to ta pu le a ko ia. He ta mi na pu no ai ko le a ko. Na no au. Fo kuai. Ta mo ko. Na ka te la ba area pe. Ko ase mi fa le mahaki. Ko le pe fema. Apa ko talo te sia ka ha ko ha ke fa moni. No ko na ko ba ko no na ka tra ba area. Ba fai pe no fai to fa ko ha ki ko ko ke o tua. Ba pa pe ya ha te a mo to ma we. O ko ke ta huwa me ai ko ta pu le ko ni. O ko to mai pe mai. Ki wa o ke fi area. O pe ta uya. Ai ko I o fu pe ke na ba area. Ba pe mai ko ta ha ki ne ya ke. La ko foi le a ko perde. Hallelujah. Ha we fui hallelujah. Hallelujah. A persona ha un fa lo mal. O ba fu. Io mona amigo che sai montando bene. Se assim o dam do clau fa pa ko. Mama ta pe ko si fu pa la mari. O no fa to ma ya se ma la mari si as. Este hombre va a hoy solo va a quedar para la a la María o va a tocar para festejar a mandar a leer el otro Fue aquí más paciente el kaiga loto. O whanongo ki tala loto ki karo. Tā waki au pito. Ia urerei au pito e tau nofu lono toa e otua. I koe tau e tālahi e ki tau mai ui whanongo tau whai. A pau ku ke masiwa, konga homo ui. Tala beke e ki wele mea e toa lai. Amen. O kore peni ki e o e kuna ke mo unu mai. O tau tai mieni. Na fai o hiwa ke whalangamiti a ke eiki. Hallelujah. Koe tāpua ki mo e hou eiki ia. Ai nofa me mo tonga o tua. Whakafoki te mana tū ki tonga ki he kōhini. Wai e rea tonga e mātua ko behe. Ka ui ha whono ai kolo o ia mo e whetu o te nofu ai. Ka uiaia tangata eiki mo fine eiki I he whono ko ia ko whataanga ko ia. Ko whataanga ia o hou eiki ia. O hou eiki sia. O pehe te o tau I hen he lono tonga ko ni. Ai kamataanga e tau Konifelenisi e wanoa wani ma. O ku hou eiki ia. Pia ku tāpoaki. E ko I sea whalangangi ia he tau mohu I. Ai eiki ko sisu kalaisi. Hallelujah. Ko ia te mawhai ki hiwa me mo ki whuirea e taha. E lan ia pe eiki.
fai mari ko ni tau. Ave pas lah ya pito. Tau iki. Ekai ki follow ya ku ya. Nga tau tuli ki tau tai ni. Kau ia kali loto mafana loto fia lah ya pito. The messias ko ya sounds of victory. Seneni nga siya si Fakaului pe tau kau e poni Konifelenisi no seminar e wano wanima. Ko siya si ko ya o Brisbane ai ko Fakaului di forma no ia ilo ia ko Harvest Time Life Church. Siya si ko ya o Melbourne ai o Fakaului ya pitiesi fakula I have sounds of worship. I get some money. I have AOG here. They go a new life in Brisbane. But I barely to what for says go a Seneni. I go a new wine. AOG here. The Matolo host it out Kweni, Wanima. And sounds of victory. Like Fakaului Laumalie, Seneni. Rangwa ha pas mabahay ki fatataan ko ya wano ma oktaw ihe lotonga o to mafi ko ya ho fatah ki ai tokana ai me ko tope di momenit ko ni ta fa historian ta fa ta bua ki apik ta ka fatahan ta palestini ko ya ni life musila Henry Peki kau Fakaului na ulama mai minusila. Osi. Pea mokta tolk to pe ai kau Fakaului seneli. Famano lah ya pito pe mo fia pe me just go ya sounds of a victory. If a hoko e otua ata fatata anga ko yo poko ni ta uni wano wanima. Ya ko mana ko ke lea e kina ni te hen. Ikai te whanga ilo ki moto ko wako. Amen. Amen. Pau ikai te mo feo. Hallelujah. Amen. Pe aku toka ma pe ki rea ko ia e ki loto o mo ui tan ko to pe ta ko fatata anga ia ko me ai o firma. Yes. Amen. O fu firma wa pito ai fatata anga. Amen. Ka ko lo ta kwa ki sias ko chance of victory. I wano wanima i ma hose ta oni ta fatata anga mai i poni ke hiki pe wafa mani oni o e utua. Oia o puno kia me akotoa pe mo ui. Pea ko fia hea kufaa lawe e lea ai Fakaului ne wha behe. Mea mo ui mo mea mate akotoa pe. Anta akotoa i hao niu mo whaleo lewa. Hallelujah. Amen. Amen. Pea wea fia lahi i e tau koni nga sias kotoa pe o tau kau i he taoni. Lawe i ki porfolofona lawe i koe na lawe ki ai tōtana i tataki tau tōru he ahoni. E pehe koe ai paula o kui kai te ula waki. Ka a kou a whao atu. Pe o ku kakapa atu. Ki mua. Ka whangaro na loki a mea katoa pe i e kohiri. Ko kore i tau tutuku he a tōru koe ni o tau Konifelenisi seminar. Ai mua ke ona toe matoko me o Fakaului mo Laumalie. So rea vena paula. Mafao Atu. Amen. Ku nengao ya ki rea taha. Pot fofola taha pe kakapa. Amen. Ko tui ko rea maho inga ni he ku ngā. Ka pau he kai te Mafao Atu pe kakapa atu. He kai te ilo ha mea. He kai te mao ha mea. Kai o hinga ko iau te kakapa atu pe ku te Mafao Atu. Ke te au ke mea o ku te whenga ki ai. O ku hinga pe paula e pōko ni. Whatawange hoko ne wholafola. Ki tau whangaro i mea tau pe kōhiri. Ka tau hanga atu ki mua. Ke koe kakapa atu ki mua. Hallelujah. Koe hinga pe paula i Jesus Christ. Kakapa atu. E hawa
vai te uho ko ia o mo uia paula o toa e lea e turo ta ngata ka ko mo ui ko ni ka ke paula ka ko kalaisi ata Hallelujah. Amen. Matawange hoko e whakatata anga ko ia ai ngā siasi ko ne ua AOG te mo siasi o New Life e ua ko ni Amen. i wanoa wani ma whangta poaki e whakatawange ke te ringi mahe o tua no lau mare mani o ni ke ne hanga o tā poaki ko tō ki tau tōru e taoni hoko ia ko e kolola ke te tau tōru e whanonga anga e taoni ke tau whakatata anga koe i o tau whakahaku koe o ki lon le no bea me hai Sounds of Victory ka watu ofala ke te moto ko tope o ga me ka fraf he watu ofala ke te moto ko fraf ko tope ka frata he pon i frava ko ia o e Konifelenisi ko ia se na ana sia frata ta ko ia be kida o ofala au pito ke te moto i hoa fase surprise para Fala aqui, pas que vou ler aí. Amen. Amen. Outro, mantu i koe poe ni frava da Konifelenisi. Amen. Amen. Tai mi fra feo hi fra fi ka Yes. tanto. Hallelujah. Ko le beke mo me ha ki o longa. Toanga no fanga. Lava di ki to ta ko ta pe o ta fa aki. Lo fi a moia. I te ki ta fano ke fo ai o toa. E fi. Hallelujah. Ang roto ko tawa umain ki ko ma inga au pito ke te tau to e fini e tau fio i fatata e Laumalie e o tua pe tau fano ki fo e o tua au inga pito ke tupu ma to kama au inga au pito ke to kama pito ke ria mai fo e te tau to inga ko gaahi be o ria mai ai tama egi yo koia koe maroki ke tau mo ui yo koia koe maka mo ui ke tau mo ui ke mo ui ai ngai Laumalie e ngai kuou whai ngata a koe ni koe kuou whaka osi ne wawe au pito tau whanoko ke ngai te whana aki e ngai whonua e ngai kuou koe ni koe whailonga ia kuofi au pito e taimi ka koe haa koe pe a moawe a koe ni ta hola be ke whai Sayone o toa awe ka kato e ta mo ui kia te ia. Ko ia e kai ngalotu e fiafi koe ni. O ko hoko matu koe ni ke ki skeitia yasi mo ne siasi. Pa tau hoko atai pe ke tau fola. Hallelujah. Amen.
and magnify your name, oh Lord. You're holy, Lord. You're holy, and we lift you up and magnify your name. As I look around and I see all the works that your hands have made, the awesomeness of you, and how your love will never fade. Mere words cannot express what I feel inside. I can't describe your glory divine, but as a token of my love, this is what I'll do. I'll lift my hands and cry, holy. You're holy. Lord, you're holy. You're holy. Lord, we lift you up and magnify your name. Lord, you're holy. You're holy. So holy. You're holy, and we lift you up and magnify your name. There's not enough words that I can say to tell you how much I appreciate all the wonderful things you've given me. Your loving kindness, your tender mercies. It's my desire to praise you and tell you how much I love you. You're worthy of all of the honor, Lord. You're worthy of all the praise. I don't know how you could love me, how you could give me so much mercy. You didn't have to suffer and die for me way back on Calvary, but I just want to thank you. I gotta thank you. Yes, I do. I just want to thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Wonderful, glorious, holy and righteous, oh, victorious, conqueror, triumphant and mighty, healer, deliverer, shield and defense, strong tower and my best friend, omnipotent, omnipresent, soon coming King, Alpha, Omega, Lord of everything. You're holy, holy is your name. Wonderful, you're so wonderful, Lord. Victorious, conqueror, triumphant and mighty.
Praise the Lord. Hallelujah. Fai mau ki tata no. Ko fa ficar o be. Ko ta ta ko fa ka fe. Pada mau ta no pe a talamai ke te toloia de me taha ko winga fula mo fa more. Mau ki ta ta pa long ko fa no. O alu e be a talamai ko winga toloia ai ngao e ki ko hui ko la fa more. Kai ki I fenga I ai kakai lo toge na mo hui. Kau talange. La he fa more. Ai panga si suna o mai ke fa ke nga we ko how ko saving a ke panga si su pa mai panga si su ke fa ke nga we ka wi nga ya ma to ala ya ma to ko fa ka u ki e fu ka panga ko si su o to so so ya ku la ya ka to mai panga si su ke fa ke nga we ta mai fo ko a hota sa na ha a ho ya afe Imamani ho takataka imamani pete ke awo afe ho tau. Musuka mawinga a ho taha isayone. Fai mai a Bruce Payne ri ake na hinga hawe ahoni. Ba pompong over time ta Apollo. Kai o mai ga mai o fanong o ke folofola e tua. O wana ke fakakau o kumore tai aonga ho alu ki ha fei tu lau mai le fia ko alu o fanong o folofola e tua. Maulere mai me meri poane ki to si ibe kuna o nofo mau mi to ko fulutu o mau ha ko hi ko ha ko mau inga ia e nga wa to hallelujah ko le ki to taha ma fa nga we meri poane ke ka tak mai Kristi ya uwe ta Kristi ke ha ko te ko Kristi ko mau ha pe ko ni pe asko ya pe na hika dai pe mo no mariki pu Spain ta po ke abito e mau ngau mo Kristi mo no mari Melbourne ho ko abito ko ta po ke Kristi ta fa ki ko e fa pa langi henga we ko hui ko ta mai ki to tupu henga tai ba mo ta fa ki o e hiva ta po ke abito Kristi ai ka ko hui ko e ahoni o kune ne hiki ai am fok pa mo no ho ana ki Spain hui wana to ane ku na fa de ka wai ka kai ko hui nga ai hui na ai ma ki le to ta ko be ki le ka ko Henry si o mai lo me toka be a o ma fai no fai to Spain da ku que lá em Albido. O Iberrão lá em Albido. Ela tem um Fakaului que Alice. Alice, o que tem nalo é malo, sei o amalto em Bombay. Every Friday. Hallelujah. Como é que a gente fala? How go Hulita? How am I out? Go we got out to book in our love with praise the Lord. Maulana tu pe mo eberi he wafe wataha. Maulana tu ki me boana ko ma ko ta uni my sis. Na ya salita mo banting. Pe si ma lo e ta dai fa kau. Ko maulana ko ya mo ko fukata me ko la hiobito. Ko ma ko tu me mo ma uki poti mo ki ta mo me ka to. Ko ta le tu ni ke connect mai mo me a ke te mo hiba. Ko sa be ko sa ni ta ko ta ko.
O fai ka me ai mau tu o tari ke kona ke mau me area. Ta ko fe mau e ka kai me ai mau ba ko be mo ka ta ka mo. Ka mau le me fo me se ne fo mo fu kolola. Ka mau to me puane ta ko ki mixa me puane ko ha ne area ina. O fa ka ka be awi. Mau hilang ma to ko o fa mo ka sa mata me ta fa ki. Ko ke la ba hu mo be area ka to ko. Mau ha mo to me puane a ho. Fiu tari mau to ke me area ko fe kwa me area a se ne. Ko tari na ka ta me a. O e festival o fai musila in February I he area. Ko festival o fai mission bay. Ko ringa he kutu ye tangata music. Ko quality ko tamago quality ai. O ka ko quality a fu me area. He ka pa fu me area ko fu po pesi na ta ana ta mano. Ka ko ala ko tamago na to kwa e ki yong to kwa. Hallelujah. Ko tani he pa ko tamago lunga. Ko to ki ala ai ka quality o ta ya me. He ka ka me area ai se le lahi. Ke mahi no mo se le lahi. Ke mau hau te mau te fata mau me area pa me poan. Mo lo ka mo ka me poan. Ko mo to sio me ko me. O si lo ka ala se va me poan. Ka ko ina te ha ko fa lo to hai mo to. Ai me ko to lo to so va ke make. Amen. Hallelujah. O te mau te fata mau me area mo tau me ko sa mo me area foto he ke mau nga wa. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. To make it very short, the presence of our God remains the same here with us tonight. Be ambiguous. Let's look at the main point. Hallelujah. Praise the Lord. The basic foundation scripture for tonight, we could choose to paraphrase in the Bible. Let's say stories about David when he was in the battlefield. And that story produces a lot of blessings or things from that story. But this story says, reach out or press on. Praise the Lord. Philippians 3:13 it says, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Hallelujah. Mafao Atu. So that is the title or the theme of this conference. It says in the last part of the verse, reaching forth. Reach forth. Hallelujah. Or press on. Reaching forth. Hallelujah. Hallelujah. Respect the presence of our God in our midst tonight. And also to every titles or names that's supposed to be respected also. And also the priests or the pastors. Also parents. Mothers and fathers, and also the young generations. It is a blessing that we all get it in his house tonight. Amen. And I'm about to share his word, which is so pure. So our title is Reaching Forth. Press on, reaching forth. If we think about picking oranges or apples, and when we pick the apples off the branches, let's think or imagine and most of them fall down on the ground beside the stem or and some apples, when they landed on the ground, they rolled
distance from the apple tree. And it's easy for us to pick up the one that close to the main tree. But if we try to reach or collect the one that rolled away from the tree, so the word reaching out, stretch forth or forward and pick up the apple. If we go back to the main basic foundation scripture and also read closely and carefully the noun of this word, because the noun is something that you can see and touch. All of you can see this is a pulpit. Wow, I can see the pulpit. Then the teacher said, now is when you touch it. You see and you touch. So the word reaching forth or press on or whatever the best English is like. In English, to describe it is this. This word, it has to be work it. Has anyone seen how a reaching forth action? So when you observe it closely, where is reaching forth? Where is pressing on? Or are you trying to So when we individually experience this word, hallelujah, that's when it's become verb. When we reach forth, so that's the verb. Yes, you experience doing it. Hallelujah. So our title once again, reaching forth. If we look at Joseph's lifestyle, he was a faithful God. Everything that he observed, he also confessed. And in his he was freely with a pure heart tell the stories of his dreams. And when he talked freely, hallelujah, from a spirit of freedom, some rolled eyes. You can hear what he said, and we all look perfect. Hallelujah. There was a problem in Joseph's life because his own brothers was jealous of him. So they threw him in the deep pit. They even bring him out. But still, he was so humble. Even sold him to Egypt. And the stories continue on even Potiphar's wife. But because he kept his righteous heart, hallelujah, he even forsaken everything. So to live a holy life, hallelujah, is a reaching forth life. Hallelujah. Because once we seek diligently or abide in the word of God seriously, that is the time again even to get temptation. So reaching forth
Some of the old parents said, go to New Zealand or other countries so that you can reach for inventions. Amen. 79 we came from Mafao Atu. Rural areas. And when the boat arrived to Hallelujah. electricity. And we lived in Kolomotua. And every Saturday we come to the city side or and we watch because every time way back in the island when we grew up, the only light that we collect coconuts. Nothing new from that. But since I migrated to Alofa, then my eyes was open. And then I said, and we came to Auckland or New Zealand, then from there to Australia. And then our visions continue on, and yet we tend to forget. God allowed us, hallelujah, to come overseas, for example, and clear our visions. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Amen. When we see the lights, like make it clear, disco or the lights and reflect. Queen Esther, hallelujah, when she was on the throne. Then Haman became jealous. For when he walks around, he expects but did not care about the king. So he was thinking and deciding something. And then question further on investigation found that he was one of the Jews. But then he came to this area and placed in the king's area. And then the king himself a good suggestion, and he placed. So the king wants his signet ring stamped on something is legal and powerful. So he heard that something going to happen, that the Jews will be destroyed. So Mordecai said to Esther, have you heard about the stories? Hallelujah. This is for two. For if thou altogether holdest thy peace at this time, then shall there enlargement and deliverance arise to the Jews from another place. But thou and thy father's house shall be destroyed. And who knoweth whether thou art come to the kingdom for such a time as this? And let's listen to Queen Esther's answer. And on the throne of the king,
there should be a permission for me to enter in. And yet there was no appointment for my life or myself, but yet I will still go. Knowing for sure that if someone goes in without the king's request, for sure the answer is death. Amen. And let's hear what Esther said. So Queen Esther asked 3 days, and so is myself. Before I go, despite that I shouldn't see him without appointment, for sure I will go forth. Hallelujah. And if I will die, let me die. Her vision was reaching forth. She wasn't satisfied where she was. Her vision reached forth, hallelujah, to save her people. Maybe you feel comfortable when you come to church, but God desires us more to reach forth. Yes, amen. Reach to our family, reach forth to our friends. Hallelujah. Because they need what we have. Hallelujah. Philippians 3:12. Hallelujah. Amen. Philippians 3:12. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended. Amen. In verses 12, it leads us to verses 6. Praise the Lord. And then the apostle highlighted to us here to reaching forth, press on, amen, to those that are those things which are before or what Christ is before. Amen. So to reaching forth or press on, you must also run after it. You must be like Daniel. I met and shook hands with Daniela and I said to him, God is good, eh? Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Our Lord. And this is what Paul says. So what have Christ Amen. Hallelujah. Praise the Lord. By his purpose. Amen. So therefore, reaching forth unto those things which are before. Hallelujah. Amen. Press on toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Amen. It's not by my will, but by the will of God. Hallelujah. Praise the Lord. Experience watching rugby or the footies in the rugby field, aware that, when you run after that person, it's not only that person you're after, but the ball as well. That's what you're targeting. Let's imagine how rugby players run with the ball in the football. You're not going to just touch that person and step backwards or step back. You may be able to call out to go outside the team. The purpose is, hallelujah, you run
the present and also the present. Ako yung Mafao Atu iya. So that's why reaching for the present hour. The present, for the rocky ball. Not just the touch and did not reaching for. Hallelujah. Because your plane is targeting for the ball. Hallelujah. Amen. Amen. If we look at the perspective of Paul's life, how God's new creation in his life. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Lay hold. Hallelujah. Amen. Because the newness of life he needs to walk in is the new life that Hallelujah. Christ laid in him. Hallelujah. Jesus lay hold of Paul to conform to the image of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. That's the target. Christ-like life. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. And that's what lead us to clarify in verses 12. Amen. Calling Paul to the ministry. And here we can see the core of this chapter, how Christ, amen, overcome Paul in his life. Amen. Because God says, you go forth, for you are a great vessel that I have chosen for my name to the Gentiles and the people of the Israelites. The devil's temptation is to make us harbor our life in our past or our yesterday. Always mindset of negativity. If someone wants to focus, start to move forward, they start saying, oh, where are you going? Oh, I'm just going. Because the devil really wants to let us stay where we were, or past, nothing to move forward. Never want us or to see us receive the blessing from God. Or every time you're reaching for and press on what you receive from God makes the devil so furious. So what makes or encourage us to reaching for? So that we can freely press on. What did Paul say? Nothing but forgetting my past. We may forget our yesterday. We will be able to reaching for. But once we forget our past, we can freely, hallelujah, that is God's purpose for us. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Look your sides and say, let's reach him forward. Hallelujah. Amen. This is our time to reach him forward. Hallelujah. Press on. Amen. And then 2006 Hallelujah. Amen. Because you move from glory to glory. Amen. Hallelujah. If you will press on, you will remain in the same spot and same situation. Meaning you lay forever. Because once you reach your brother, whatever they put into your past, it's stumbling
conference, never ever confess that your money is worth nothing. Whatever you spend for your attending the conference, say, Lord, I cannot afford to miss your presence. Hallelujah. The devil is trying to make us focus on the list of our expenses. The Melbourne church are so wise doing budget. There was no budget in Tonga. We just thank God for every day and everything for the blessings. But when we come overseas, then we start to look how the Pakia's budget, so we try looking to it. So that's what I told the church. I budget from January to December. When I come to the house of the Lord, there is nothing called budget at all. Because I know He is the right person to live and some see, because I never spend anything to miss His presence. Amen. 2 weeks ago, about 2 weeks ago, someone missed call. I plan to ring later. And the person rang again. Said, Pastor, him and his wife, how their property. When it's talking about property value, it's not about thousands or so he said, Amen. In our Hallelujah. We devoted to share our title to this dream. And when we were praying in Amen. And it comes to my mind that I look up at you. And again, another 3, but your name popped up again. And that's why I'm bringing you. So I am letting you know that the time of our selling property will come to you. I have proved God. Amen. So please don't mistake in what I'm saying. 2020 we sold our property there. 1.3 million. It was paid. The mortgage was paid. So I listed names of past, including everyone. To those names. I start sending tithing of my property that sold. So I send away or give away. And I said, Lord, just allow me money to start your vision. And out of that was only $30,000 left. Begin make money. Amen. But the Bible is the promise of God. Hallelujah. Amen. Amen. The amount, the seed you sowed, you will reap what you have sowed. Amen. Hallelujah. When I look at this, $100,000, and I have to do what I prayed and planned. And I did not know. I
did not even know that there will be such a day, but God is faithful and rewarded me according to His promise. So, $10,000 deposited to my account. Amen. Reaching forth. Amen. Hallelujah. When you press on, that's when you experience God's promises. That's why we do not receive, because we do not until we press let go of your past and your yesterday. Forgive your brothers and sisters and forget. Let go so that you can press on or reaching forth. Hallelujah. Let's all arise. Hallelujah. Ask the band to please come. I believe the word of God speaks to us all tonight. The word of God speaks to us all tonight. Maybe in our thoughts, what else can we do? Lord, there were things that still stumbling. Paul says in his epistle, I have to let go things that becomes a hindrance in my life. Paul says, I have to let go in order for me to press on or reaching forth. I have to let go. We will or we won't experience the deeper version of God's blessings until we're reaching forth. Hallelujah. For when we reach forth to a better standard life, I always share with the body of Christ. I hear someone talk now. Amen. Remember last year I attended we had a bit of a challenge because we've been informed or asked like $50,000 for the Bible school in Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Never manifest negative. Yes, Lord. Let's hallelujah. Because they reach knowing for sure inside and experience God's victory in life. Hallelujah. Hallelujah. You are worthy of it all. Yes, Lord. Hallelujah. You are worthy of it Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Let's become more deep. Hallelujah. Forgive me for falling for me. Amen. Hallelujah. Kau Kaveinga malanga ke whakatamana. Iyo. Hallelujah. Kau Kaveinga malanga ke whawhawa ai otua ke whakamana ka. Amen. Amen. Taka tau he kai whakatamana e tangata kani aungi malanga. Amen. Amen. Yes. Hallelujah. Amen. 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 So that the word will be worthy of the very Kau purianga e otua Iyo. o pulanga he positive. Iyo. because the kingdom Amen. of God built On positive. Yes. Amen. Kau purianga e te volo o pulanga ia he negative. Iyo. the Glory. kingdom of the devil built on Amen. negative. Pero une whakahaa tu ngau ke iai Iyo. i he positive pe kuke i he negative. Amen. Also, I think Glory. Ko whe une anga o kuke i. in which part, Hallelujah. which kingdom, Ko rea mea mai eiki i whawhora i whiawh koe ni. word God speaks about tonight, Ko Mafao Atu. Iyo. preaching for. Ha mawinga Maria Mafao Atu ka tau tolu he poa. Hallelujah. Why is it so important and so Ko hika waha kaha o kuto whatamai. O ku ikai tike move. you don't move? O ku ikai te whemara koe kai Mafao Atu. Iyo. Amen. But you have Hallelujah. always. Ka kuiaha kaha whakawhisi. Amen. O whakakaukau e sio ki mui. Iyo. O kuke fie mako Amen. ai Mafao Atu. Amen. Preaching forward. Kai tike ilo e off, o kuke ofi aki. Iyo. Ke leo te te wei ki wā. You Amen. don't know what distance Glory. God prepared for us. Ko nā tula Mafao Atu, o kai koe tu. Iyo. O kai kai ko haramui. Iyo. Hallelujah. O kai kai ko whawhisi. Iyo. Hallelujah. Ko la haki mua. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Amen. Ka koe whaafea, ko le whiawhu. Iyo. Interpretation of his message tonight. E lahi ho tōnou nou, Iyo. o ka pau kai ke omi ke orita. Hallelujah. Glory. Tell you what God has done. He koe orita he ao koe otua, Amen. koe potu ia, o wha ilonga i he otua, Iyo. koe mea ko tuku ke orita ko mea ia ana. Iyo. Amen. Hallelujah. Revealed to us. Whanai he. Amen. Belongs to Amen. Hallelujah. Glory. Rangi sisu, us. ka kuke haku o mea whaki. Iyo. O ku iai hakaha kuke ilo mamahi a koe. Iyo. Ame mea whaki ke orita o ati almoia. Iyo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Right. Kan mahino ke otua ko mea whaki ko property na ana. Amen. And place it on the altar. Repent, Nale sisu. but knowing what you place on the altar. Hallelujah. Amen. Ko i haka kulahi ke mea whaki mo orita. Amen. Fire of what building Hallelujah. Amen. Hahono aunga. my altar. Ke ke puke i o tono no. Iyo. Amen. Ka kuke ilo wai fitu kari o tua. Amen. Amen. Ke whai ai. Hallelujah. Glory. Amen. Amen. Ya ko ia whawhia eke. Iyo. Ko whekau. Ko move forward. Yes. Glory. Ko i kai ka tuku. Amen. Ko i kai haromui. Iyo. Hallelujah. Ko i kai whawhisi. Amen. Amen. Resignation is not fighting. Whawhia. Iyo. Hallelujah. Glory. Ke te koe. Tuke kau i wāki mea o te iwa. Aka orita. Ko i ke puri ha mea ki o tua. Ka koe mea ko whimahu o tua ke aana ai mea tike whaki. Ki a ori wā. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
in the name of Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, we give you all the praise. We give you
love of God our Father and the fellowship of thy Holy Spirit. May your loving presence remain upon us from now and forever and ever. And the people of God says, amen and amen. God bless you all. Hallelujah. Amen. Oh yeah. Kita kopi, orang mon bagai suku bersegau, menguani ini, ni ada. Kalau kita tu kan ni ada ni sini. Ada kita, baru itu. Oh ya. Amen. Oiga, agora eu tenho que tomar uma rota, porque se ela tem que estar seu, eu não estou Amen. Vai estar o seu e corra, morre o more. Io. Tem uma coisa aí na vida. Ilo ne leia o tua, ne posso hala que a coisa é boa. Leão vai ler mais de ficar boni, ni kuispen. Ler mais de ficar boni depois. Ai, o tal o to, eu tal ilo que tô. Ai, le que eu mas. Aleluia. Mama no é tal seu ri para você se ela tocar. Frase tal seu ri que le capé que é tal que se eu faço com a minha do boni que eu venho e falo. Mana tu yang ni, bukan sepatu orang yang ni. Kau dah tahu, kau kamatan lain, dah pembongi. Kau lama kihai spesial kau, tengah mantul di, tengah wai, ya tu ayah spesial kau wai, Lucia, tengah spesial kau Kristen ni, fakalah ni tahu mui, kau ni kau tahu lagi, tahu kaya, Laumalie Fakaului Laumalie. Oh iya, ya pompong, ya tai ni pengamari, fakase itu taha, tapi lelama ni manturun di senauri, kau siapa yang berfungsi kau, beri manturun di iherofai of tua. Oh iya, pompong ikan tu ayat kau senauri ayat atau nipong, mana tu yang kau ayat ni, kau tu ini apa ti? Haleluya. Amen. Haleluya. Apa ya? Kita kai toh ia he. Owana. Kita kai tu mereka pun di Filibai. Kai kuah kape. Toh atau awal tu. Haleluya. Amen. Kalau fasi tahu siapa yang kau dah Mafao Allah kerana kuah. Mau iron masih nak bukan talai. Ihe jadi faka-galo. Kaveinga mau kanang kaya tua, mau Mafao Atu. Iyo kan monia. Kau kan nafsu pea tegi mau tu, kau ya mati. Tu ke mau cari kau sisu, kau egi Mafao. Egi, kau ngatai ekoni. Bongbong kau ngat. Siapa yang nak pergi mau koko? Kau siapa saya yang mau Mafao Atu? Egi faka-galo dia di mau tu, masuk tahu di mau tu ia itu keke mau iai. Mau fokus dia lagi ke belakang lagi, wafa bewala sisu Kristus kau Mafao. Amen. Amor morte kita KPP, kai setup macam mana ni kau terima kau.
Oi hiva ape sen. Hiva ape sen o ki lama kung ke hake o mauri leda ke Mafao Atu. Dia kaiga. Oia. Oi hiva ape ko kai mahapi ko ya ko dia ke. Aku kerja dengan poli, aku kerja dengan gaahi stick, dengan fiber, orang yang dengan siap ikut apa ni kita tahu kan. Tahu behe siapa je, malah kita tahu dari ini. Malah kita solah kita orang ini, tetapi malah sih kita tapi kita cetak lagi. Kami sini hendak komponi, orang awak taha, atau dia mau.
Mafao Atu. Hello,